Dobrodošli u kviz opšte informisanosti. Testirajte svoje znanje iz različitih oblasti. Pred vama je 50 pitanja iz domena opšte kulture na koje bi svako trebalo da zna odgovor. Spremni? Krećemo. Koja država ima najviše stanovnika na svetu? Indija. Koliko je potrebno mesecu da obiđe oko Sunca? Godinu dana. Gordijev čvor je razvezan. Silom. Najosjetljivije čulo sluha ima slepi miš. Laki je malo nervozan. Koliki su ovi komarci ko rode? Đura će ti oprostiti što te je tukao. Su rečenice koje izgovaraju junaci iz drama čiji je autor Dušan Kovačević. Koji od ovih gradova nije bio srpska prestonica? Topola. Koji naučnik je formulisao zakone kretanja i univerzalne gravitacije? Isaac Newton. Izraz Potemkinova sela koristi se za prostore ulepšane na brzinu. Ipak se okreće, rekao je Galileo Galilei. Kako se zove proces pretvaranja tečnosti u gas? Isparavanje. Izbaci uljeza. Kuzen. Kad za nekog kažemo da je dao besu, to znači da je on dao reč. Kakvu vlast ima Vlada Republike Srbije? Izvršnu. Koje godine je pao Berlinski zid? U 1989. Ko je naslikao Zvezdanu noć? Vincent van Gogh. Borba Don Kihota sa vetrenjačama postala je simbol uzaludne borbe. Ako se cena nekog proizvoda poveća sa 70 na 105 dinara,
Koliko je to poskupljenje u procentima? %50. Ko je izumeo naizmeničnu struju kakvu danas koristimo? Nikola Tesla. Koja država je pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu 2022. godine? Argentina. Koji gas je najzastupljeniji u zemljinoj atmosferi? Azot. Koji jezik ima najviše izvornih govornika na svetu? Mandarinski jezik. Andante, allegro, moderato. Ovi muzički izrazi kazuju na koji način treba izvoditi muzičko delo. Koji je najveći okean na svetu? Tihi. Lik iz jednog romana stario je samo na slici. Kako se on zvao? Dorian Gray. Tvorac pravouglog koordinatnog sistema je Descartes. Staklorezci za sečenje stakla koriste alatku na čijem vrhu se nalazi dijamant. Koja je najveća planeta Sunčevog sistema? Jupiter. Da bi oslobodili Hristov grob, krstaši su ratovali protiv Saracena. Kako se zove najmanja jedinica digitalne informacije? Bit. Jabuka nije imala bitnu ulogu u životu. Parisa i lepe jelene. Koji organ u ljudskom telu troši najviše energije? Mozak. Koja je osnovna jedinica za električnu struju u SI sistemu? Amper. Koja kemijska oznaka pripada zlatu? AU. Najduža reka na svetu je
Nil. Delo Gospodar prstenova napisao je Tolkien. Koji je najmanji prost broj? Dva. Posle rekordne inflacije tokom 1992. i 1993. godine, kurs dinara je u vrlo kratkom roku stabilizovan. Osoba za koju se vezuje taj uspeh je Deda Avram. Koja planina je najviša na svetu? Mont Everest. Koje je ime grčkog boga mora? Poseidon. Hipokratovu zakletvu polažu lekari. Najbrži sisar na svetu je gepard. Glavni grad Kanade je Otava. U kojoj pripoveci je Radoje Domanović izvrgao ruglu slepu povodljivost naroda za autoritetom? Vođa. Pandorina kutija kao poslednji u sebi čuva nadu. Ko je bio vođa drugog srpskog ustanka? Miloš Obrenović. Koja od navedenih bolesti nije zarazna? Leukemija. Koji je najveći kontinent po površini? Azija. Ko je autor romana Zločin i kazna? Fjodor Dostojevski. Koja životinja je simbol Australije? Kengur. Koja država nije članica Evropske unije? Norveška. Koliko ste imali tačnih odgovora? Napišite nam rezultat u komentarima.